Good morning. Ngasigi card ki message apita yeng minarase ngasi thangju numit ahambada khogi number se 93 lere aduga color na amubaga mekhet machu ko black ka purple ga ga amai taraga sinna bibi ko aduga amuka sida akoina chak thomba khopada na khogi ko thangjagi oina haraga de acha thau gumba kai gumba sa or shwai thoding amuba gumba or shwai ko admaina haidi adu so happy ba koina akoina chak thongba matam da ko adu duma lere ko ando card se ahum katang lo those ko hiding nunti gi yeng ba dumaina haidi 3 cards ko 3 cards se dai ama khanbira se ko haidi thangjo amnina black card oin lo thoe na ko haidi numit ke so haipetang yeng ge na loina suna ba machu di leite ko haidi aduna arei ba machu ngai dai toroga haipetang ai nunti gi shemage na ko numit tu gi haidi card machu do yeng ba matam da khange da na khoina kaino haidi ngasi di amu bane ngasi di sky blue ne ngasi di yellow di leitri order di tawgre yellow card kumba kai kumba so ko loina masuna ba thamge na isu ka mayam yeng ba sum nungai na ba ko sis number 1 lere number 2 lere and number 3 ko adu ahamba card khan banga yeng ase ahamba card sida lei se silai je ko haidi yet pa pan ba khot pa leita ba gumba oina oigani ngasi se aina thabak chat pa matam na hanga yet le nga lere oidi ko te na khaladi ngasi gi oina haraga di ngasi aina chat pa matam da ayet pan gumba leita ba ai ngonda opportunities mayam ama lak pa khudong chaba mayam ama lak pa mi gi mateng gumba lak pa aduga growth gumba kai gumba leina ko aduma su lei aduga respect so adum lei phangba oina oiba do ko sisna koi gi ahamba number 1 khan banga gi oire ko number 2 se honai ko aina honari ba haji ngasi chu hona gani adum han su dum honara ga lai ko aina honari ba aina tawri ba kholi mam se ko loina mo aingonda kana gani ba tappa yai ke sugai de ko ngasi ma horen ma gaidi yamna profitable oidre ai gi thabak se natraga aina pekha thari ba kholo je hadi haji phabu yarok te khote adi hona ba lep kano hadi hona ba lep kano tawgo hari ba tawgo nonggo sugo on hari ba se leje ko ado sisna khoi gi number 2 khan banga gi oina oire ko number 3 mu yeng ase ko number 3 gi sina se leino ko khatang maram khara dagi ko maram khara dagi kitang haidi pen da ba khota ba dum khara leigani ko pen da ba khota ba gum ba lera haidi thabak se tawni ang tamni khangde hona ningang tabani khangde loina thado oga chani ko ne loina haidi relationship kaina har just to oge da kaina khalak ko pa natraga tawri ba thabak sida ngam maroi ge da natraga ai chakra ge da ai se kaino tawrage hona roi ge da kaina haiba ge dumaina energy sam lai ko du na yari ngai sigi pot se manam kai hai ge hai kan se da chatpa yadri ba haidi leithok pa yadri mai do leithoga chat kano hadi hona go basida leina ko hona go leithoga chat kano khot kano kon sit leje ko sisina khoi gi card ki message lere ko timing so api ding timing sina yu ki pung taru ka mini kuntra ni thoi dagi na ko pung ni pan ga minin manga phawng lere de trama thoi ga minin mapan deina ba trama thoi ga minin mapan deina pung ohum ga minin ni futare phawng lere ko aduga pung manga ga minute tram panena taru ka minute futare phawng lere dagi pung ni pan ga minute tram mari deina baro ga minute kuntra tare phawng lere ko aduga nongalam daina ohum ga minute kuntra am deina pung manga phawng lere ko sisina khoigi ngasi gi oina afaba timing ko adu silere ko daily card message se aduga thangjo oibani na haidi thangja gi cleansing toba khotpa sugumba mayam to loin tobiyo ko hala thaba hala kanda roxol hapa ga iru lu thopani khangde amani khangde ko sugumba mayam se phajana tobiro ko mayam ko haina hanna dagi hongna su dum hai tar ko post toba khoding ge dum haina ko saturday ritual monday da kai toba ya ga dagi new moon da kai toge full moon da kai toge sugumba mayam se ko hana yeng paming e dum haidi follow dum tobani ko atum anoba ngai su dum haipetang adum yeng biyo ko se ki pot mayam se thank you